Luftojmë vëllezër që të marrim pjesë në mbretërinë e qiellit. Ξέρουμε τι κάνουμε στο ζωή μας. E dim se çfarë bëri Zoti në jetën tonë. Ξέρουμε ότι είμαστε ένα γένος εκλεκτό. Ότι είμαστε? Γένος εκλεκτό. Dim që jemi një brez i zgjedhur, Ένα βασίλειο γεράρχετο. një priftëri e shenjtë, Ένα έθνος άγιο. një komb i shenjtë, Ένα λαό που τον εξέφεξε ο Θεός. që Zoti e zgjodhi Για να εξαγγείλουμε σαν αρετές εκείνου. që të shpallim mrekullitë e tij, Ο οποίος μας εκάλεσε τους κόλους του θαυμαστού φως. dhe na thirrri që na nxjerri nga kjo errësirë dhe të na nxorri në dritën e prismë. Αυτή την ευλογία που λαμβάνουμε. Këtë bekim që neve jetojmë. Όταν σκεφτόμαστε τα αδερφιά μας, Falenderojmë Zotin kur vime dhe u vizitojmë. βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι πράγματι ανάμεσά μας. Shikojmë që Zoti është me të vërtetë brenda jush, mes jush. Χαιρόμαστε για εσάς και προσευχόμαστε. Gëzohemi për juve dhe lutemi për ju të Την gjithë. επόμενη φορά που θα έρθουμε θα είστε ακόμα πιο δυνατοί. Herën tjetër që do vim, shpresojmë që të jeni më të fuqishëm në Zotin. Χαιρόμαστε γιατί είμαστε παιδιά Θεού. Falenderojmë Zotin dhe gëzohemi sepse jemi bij të Perëndisë Με αυτή την κοινωνία μας χαρίζει ο Κύριος. dhe kemi këtë bashkësi që Zoti na ka falur. Δόξα να έχει ο Θεός. Falenderojmë Zotin, lavdi Zotit. Μπορεί να είμαστε διαφορετικά έθνος στη γη, Mund jemi ndërkombë të ndryshme, αλλά είμαστε το έθνος Μέγα Τριχερή. por jemi populli i shenjtë i Perëndisë. Ένα έθνος το οποίο το ευλογεί ο Θεός. Një komb që Zoti i ka bekuar Μας χρησιμοποιεί για την δόξα. dhe na bekon për lavdi të emrit të Tij. Όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Të gjithë e dim se çfarë ka bërë Zoti në jetën tonë. Αυτό πρέπει να το δοξάζουμε κάθε μέρα. Për këtë arsye vëllezër le të lavdërojmë dhe të falenderojmë Zotin çdo ditë. Μα μέσα από την καρδιά μας. Dhe ta falenderojmë Zotin nga thellësia e zemrës, Γιατί ο Θεός κάθε μέρα sepse Zoti çdo ditë ανεβάζει τη δόξα του και τα μεγαλύτερα. shfaq lavdinë dhe madhështinë e Tij në jetën tonë. Είναι ένας Θεός αγάπης. Është një Zot i dashur, Γι' αυτό και εμείς προσκολλούμαστε σε αυτόν κατά πάντα. për këtë arsye ne ngjitemi pas Tij për jetë gjithmonë do Για να jemi ομολογήσουμε μέσα στον κόσμο αυτόν dhe të dëshmojmë emrin e Tij në këtë jetë, τα θαυμάσια που έχει κάνει ο Κύριος ζωή μας. mrekullitë që ka bërë Zoti në jetën tonë. Δόξα να έχει ο Θεός. Lavdi emrit të Zotit. Διαβάσαμε την κάρτα του Κυρίου μας. Do lexojmë hyrjen e Zotit Γιος έχει κεφάλαιο Εβραίους. tek Hebrejt. Γιος έχει κεφάλαιο Εβραίους. Kapitulli 10 tek Hebrejt, Από το 35 μετά με μοχετεύω. nga rreshti 35 deri në fund. Mos e hidhni te i guximin tuaj që do të ketë një shpërblim të madh, sepse ju keni nevojë për ngulm që mbasi të dëni vullnetin e Perëndisë, të merrni gjërat e premtuara. Dhe fort pak kohë, dhe ai që duhet të vijë do të vijë dhe nuk do të vonojë. Edhe i drejti do të jetojë prej besimit. Por në qoftë se ndokush të riqet prapa, shpirti im nuk do të gjejë përqim në të. Por ne nuk jemi nga ata që të riqen prapa për humbje, por nga ata që besojnë në shpëtimin e shpirtit. Amen. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρουσία σας έτσι η μισθοδοξία μεγάλη. Mos e lidhni te i guximin tuaj që do të ketë një shpërblim të madh. Και την παρουσία μας, Kush është guximi jon? είμαστε παιδιά Θεού. Që jemi bij të Perëndisë, Και ανήκουμε στη βασιλεία των ουρανών. sepse na përket mbretëria e qiellit Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. dhe presim Zotin ton që të vit na marrë. Έχει μισθοδοξία μεγάλη. Ka shpërblim të madh kjo gjë. Χριστός μας δεν είναι από τους ανθρώπους. Shpërblimi ynë nuk është nga njerëzit, Είναι από τον Κύριο. është nga Zoti ynë Jezus. Της ανθρώπους μας δεν είναι στη γη αυτή. Pastoria jon nuk është në këtë tokë, Είναι στον ουρανό. është në qiell. Κύριος θα δώσει καθένα Zoti do japi gjithë secilit αυτό το οποίο εργάζεται πάνω στη γη αυτή. atë që punon gjithë secili prej nesh këtu në tokë. Ψάχνοντας το όνομα του Κυρίου, Lavdërojmë emrin e Zotit, ομολογώντας το όνομα του Χριστού. duke dëshmuar emrin e Tij. Δεν θα αποβάλουμε λοιπόν την παρουσία μας γιατί είναι στα αποδοσία μεγάλη. Nuk do ta hedhim tuti guximin ton sepse do ketë një shpërblim të madh. Μέρα εκείνη θα ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου μας Atë ditë do dëgjojmë nga goja e Zotit ton, το ευγενούλα αγαθέ και πιστέ, shërbëtori i mirë dhe besnik, στο λίγα στάδια πιστός θα θέλει να εγκαταστήσει, ku tregove besnik në gjëra të vogla, είσαι ελπί στην χαρά του Κυρίου. futu në mbretërinë e Atit të Qiellit. Ξέρουμε ότι ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος. E dim që kjo rrugë për mbretërinë e qiellit nuk ishte lehtë, Είναι δύσκολο. është e vështirë, Και χρειάζεται υπομονή να κάνει το θέλημα του και να λάβει την Ευαγγελία. të keni durim që të secili të marrë shpërblimin që duhet. Υπομονή που μαθαίνουμε σε από όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Κύριος ζωή μας. Dhe durimin e mësojmë vëllezër nga të gjitha ato që Zoti lejon në jetën tonë. Δοκιμαζόμαστε γιατί για να αυτή. Na provon Zoti në këtë jetë. Αδοκίμως δεν το πάει κανένας στον ουρανό. I pas provuar, askush nuk mund të shkojë në mbretërinë e Δεν qiellit. πάμε μικρά για μας.
Dhe fundi do masit e gjithë secili prej nesh. Να πείσουμε τον Κύριο να αγαπάμε μόνοι μας την καρδιά. Sigunomi edhe. Πρέπει να πείσουμε τον Κύριο να αγαπάμε μόνοι μας την καρδιά. Duhet ta bindim Zotin që e dua me gjithë zemër. Δεν απομακρυνόμεθα σε αυτόν ό,τι και αν επιτρέπει η ζωή μας. Nuk duhet të largohemi nga ai çfarëdo që të lejojë në jetën tonë. Λόγος που θέλει την φύτα διαφόρες πειρασμοί αν χρειαστεί. Fjali i Zotit thot Sigunomi edhe. Η φύτα αν χρειαστεί σε διαφόρους πειρασμούς. Do duhet që të duroni në tundime të ndryshme, Είναι η δοκιμασία της πίστεώς σας, sepse sprova e besimit tuaj πολύ τιμιωτέρα όσο παρά το χρυσίο το φθιερώμενο, është më e shtrenjtë se sa kurora e ladis të paprishme që na pret. διαπληρώς το δοκιμαζόμενο, Nëpërmjet zjarrit provohemi βρεθεί σε έπαιρνο και τιμή και δόξα për të marrë lavdinë derin όταν φανερωθεί ο Χριστός. kur të shfaqet Zoti ynë Jezus. Δοκιμαζόμαστε η αλήθεια είναι αυτή. Provohemi vëllezër, kjo është e vërtetë. Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής. Për të vetën arsye që të marrim pjesë Μας aty περιμένει ο Κύριος. në mbretërinë e qiellit ku na pret Zoti. Και δεν θα μας αφήσει να πληρώσουμε πάνω από τη δύναμή μας. Zoti nuk do lejojë që të provohemi përtej asaj që neve durojmë. Το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Bashkë me tundimin do sjellë edhe zgjidhjen të gjithë Αυτό secili. προσευχόμεθα πάντοτε Për këtë arsye lutemi për hera και δεν αποκάνουμε. dhe nuk duhet na lëshojë zemra, Ξέρουμε ότι ο λόγος τι λέει. sepse fjalë e Zotit thot, Ο Θεός δεν πρόκειται να μας αφήσει ούτε να μας εγκαταλείψει. Zoti nuk mundet as na lër as na braktis. Θα είναι μαζί μας πάσα τα σήμερα της ζωής μας Do jetë me ne gjitha ditët deri në mbarim të botës, έως τις συντελείες του αιώνος. deri në fund të botës. Amin. Ο Θεός λοιπόν εργάζεται με τους εκλεκτούς αυτού. Perëndia punon me të zgjedhurit e tij. Είμαστε εκλεκτοί γιατί ζητήσαμε τον Κύριο ζωή μας. Ο Κύριος μας έσωσε και μας ελευθέρωσε. Signomja dhe Zotit. Είμαστε εκλεκτοί Jemi të zgjedhur të Zotit, γιατί ο Κύριος μας έσωσε και μας ελευθέρωσε. sepse Zoti na zgjodhi dhe na çliroi. Τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Emrat tanë janë të shkruar në librin e jetës. Αυτό δεν είναι από εμάς, είναι θελικό δώρο. Γι' αυτό dhe Δεν είναι από εμάς, είναι për Θεό. këtë arsye nuk është nga ne kjo, por është dhuratë e Perëndis. Λοιπόν, να μην ευχαριστήσει έναν τέτοιο Κύριο, Për këtë arsye ne të falenderojmë të Zot που την παρουσία απολαμβάνεις dhe praninë e tij gjithë secili prej nesh e shijon. κάθε μέρα πάνω στον κόσμο αυτόν. Çdo ditë në këtë botë Να ευχαριστεί για αυτό το οποίο κάνει στη ζωή σου. dhe falenderojmë shumë për atë që Zoti ka bërë te gjithë Ο secili κόσμος prej nesh. κάνει τον κόσμο. Bota humbet vëllezër për ditën. Μολύνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Ndotet akoma më shumë. Εμείς προχωράμε στον αγιασμό και την καθαρότητα. Ndërsa neve duhet të ecim në pastërti dhe në shenjtëri Δεν μας έβαλε μέσα στον κόσμο αυτόν dhe Zoti na vuri në mes kësaj bote να ομολογήσουμε τα μεγαλεία του και τα θαυμάσια του. që të dëshmojmë emrin e tij dhe mrekullitë që ka bërë Zoti në jetën tonë. Είναι μάχη. Jemi në betejë. Η μάχη μας δεν είναι αντίον σε σάρκα και αίμα. Betejë jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut, Είναι εναντίον του κοσμοκράτους, του σκότους του ενός τούτου. janë kundër pushteteve të errësirës së kësaj bote, Τα πνεύματα της ομοιρίας θα τις εμπορευμένες. kundër frymërave të ndyra në këtë botë. Είναι μάχη ενάντια στον εχθρό της ψυχής μας, Jemi në luftë në betejë kundër armikut të shpirtrave tanë, τον διάβολο. kundër djallit. Να είμαστε με την πανοπλία του Θεού. Por të gjithë marrim armatimin e Perëndisë Είμαστε, είμαστε νικητές. dhe jemi fitimtarë vëllezër. Όπως ο Δαβίδ αντιμετώπισε τον Γολιάθ, Ashtu sikur se Davidi mundi përballoi Goliatin, όχι με την πανοπλία ανθρώπινη, jo me armën njerëzore, αλλά με την πανοπλία του Κυρίου. por me armatimin e Perëndisë. Δεν είπε στο Σαούλ ότι εγώ θα τον αντιμετωπίσω αυτόν τον γίγαντα. Nuk tha Davidi Goliatit që unë do të mund me fuqinë time, me fuqinë njerëzore. Ο Σαούλ πάρε την πανοπλία μου, λέει, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει. Signomi, Πάρε την πανοπλία μου, i tha για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει. i tha Sauli merre atë armaturën time që të ta mundësh Goliatin. Όταν φόρησε την πανοπλία του Σαούλ, Por nuk e mori atë. δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Nuk mund, do sa i vuri atë në turpin e tim, nuk mund të lëvizte me. Δεν παρεμβάνω και εγώ δεν είμαι μαθημένο να πολεμάω με αυτόν τον τρόπο. Dhe hoqi nga trupi i tij edhe tha unë nuk jam mësuar që të mbaj gjëra të tilla. Πήρε πεντελιές του Ομαλούς, Mori 5 gurë të vegjël του έβαλε στο πνευματικό του αρχηγείο, e vuri tek ajo με plastiku, τον τόνα του te armatimi i tij και τη ράμπα. dhe e vuri në dorë. Στάβηκε μπροστά στο Γολιάθ. Qëndroi përpara Goliatit Και ο Γολιάθ προσκύλωσε και λέει: Μου στείλετε αυτό το παιδί να τον αντιμετωπίσει. dhe Goliati tha çfarë jam unë një qen jam Και είπε: Θα εσύ έρχεσαι εναντίον με δόρυ, dhe Davidi tha ti vjen me mua me armë, me shpatë, με ρομφέα, με ασπίδα. po me shtizën, me burojën, Και ασπίδα. Ναι. Εγώ έρχομαι εναντίον σου, por unë bi kundra teje το όνομα του Κύριου των Δυνάμεων, në emër të Jezu Krishtit, Perëndis, το οποίο το στρατεύματι συντέξω θένησες. dhe
Që ti e përcmove. Κύριος σήμερα θα σε παραδώσει τα χέρια. Zoti sot do të lërë në duart e mia. Πράγματι, πήρε ένα λίθο, Dhe e vërteta ashtu ndodhi, mori një burr, έβαλε σφεντόνο, e vuri atje tek ajo alisja πέτρε να χτύπησε στο μέτωπο του Γολιάθη, dhe e goditi Goliatin në mes të ballit. σε κάποιον στο κεφάλι. Dhe me dorëzuar ai, u turp mbi të dhe i preu kokën. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Κύριο. Duhet vëllezër që të kemi besim te Perëndia. Εμείς οι δυνάμεις μας είμαστε πολύ αδυνατοί. Ai është fuqia jonë, ne jemi shumë të pafuqishëm Σωματικά. trupërisht. Οι δυνάμεις μας είναι ο Χριστός μας. Fuqia jonë është Krishti vëllezër. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κύριο. E falenderojmë Zotin shumë vëllezër, Γιατί μέχρι σήμερα δεν μας άφησε. sepse asnjëherë nuk na ka lënë. Κάθε μέρα βλέπουμε τον Κύριο. Çdo ditë ndjejmë dorën e fuqishme të Perëndisë. 46ο έτος της Χριστός. Siguron edhe 46ο έτος της Χριστός. 46 χρόνια. Jam 46 vjeç në Zotin, Να πίστευε μόνο 32 ετών. por besova unë isha 32 vjeç Τώρα περνάω το 77. dhe tani kam kaluar 77, Δηλαδή δοξάρω τον Κύριο και συνεχίζω να τον δοξάρω. por falenderoj Zotin pavarësisht moshës, Ευχαριστούμε τον Θεό. falenderojmë Zotin. Κύριο λοιπόν αυτός ο οποίος μας δίνει και χάρη και δύναμη. Zoti është ai që na jep edhe hirin edhe fuqinë Χρειαζόμαστε υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. dhe duhet që të kemi durim që të bëjmë vullnetin e Perëndisë në jetën Δεν tonë. με ακούει ο Θεός. Δεν με πείτε, δεν με ακούει ο Θεός. Kur mos thoni që Zoti nuk më dëgjon. Ο Θεός θα κάνει την ελπίξη, δηλαδή των εκλεκτών αυτών. Zoti do bëj drejtsinë te bijtë e tij, Τον πόνο προς αυτόν ημέρα και νύχτα. tek ata që të rrasin në ngre zërin ditë e Να natë ακολουθημένη δι' αυτούς. dhe janë të mëshiruar, është i duruar dhe mëshiruar me të gjithë. Να ακολουθημένη για Μαρία και έχουμε τα ελαττώματά μας, τις αδυναμίες μας, Dhe mëshiron tek ne sepse jemi të dobët, αλλά ο Θεός μας αγαπάει. por që Zoti na do vdes. Το ερώτημα είναι όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα πει την πίστευτη και Pyetja është kur të vi biri i njeriu, Krishti va, do gjej besim këtu në to. να ακολουθούμε και καμία περίπτωση από την παρουσία του Κυρίου. Neve nuk duhet të largohemi vetëm për asnjë moment nga prania e Zotit. Εμείς δεν είμαστε εκτός στα πίσω τους απώλεια, Ne nuk jemi nga ata që bëjmë brapa për humbje, αλλά σε αυτούς που πιστεύουν σωτηρία της ψυχής. por për ata që besojnë në shpëtimin e shpirtërave të tyre. Θυμόμαστε πάντα τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Mbajmë mend vëllezër të gjithë se çfarë bëri Zoti në jetën tonë. Οι Εβραίοι αδελφοί μας, Ebrejt, που πιστέψανε, kur besuan, ληστήκανε, u ndriçuan, ήρθε το φως της ζωής. sepse pan jetën e Krishtit në jetën e Σε tyre. αυτό το φως έλαμε σε δικές μας τις καρδιές, Dhe ajo dritë erdhi edhe në zemrat tona προς φωτισμό της δόξας του Θεού, për lavdi të emrit të Tij, προς όφελος του Ιησού Χριστού, tek fytyra e Jezu Krishtit. και μείνανε με αγώνα παθημάτων. Siguron edhe Μείνανε με αγώνα παθημάτων. Qëndruan Παθήματα. qëndruan në problemet e tyre. Αλλά όμως μείναν. Por ngjelën deri në fund, Θέλημα του Κυρίου. në vullnetin e Zotit. Ευχαριστούμε τον Θεό. Falenderojmë Zotin për këtë. Μείναν τα υπάρχοντά τους. I morën ato pasuri që kishin. Όλα αυτά τα οποία αγωνιστήκαν για να κερδίσουν πάνω στον κόσμο αυτόν, Të gjitha ato që humbën në këtë botë, τα πήραν γιατί πιστέψαν στον Χριστό. ja morën sepse qëndruan në Zotin. Αυτοί δεχτήκαν λέει τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων. Dhe për këtë arsye duruan me gëzim rrëfimin e atyre gjërave që kishin në përshpitjet e tyre. Γιατί ξέραν πάρα πολύ καλά Sepse e dinin shumë mirë, ότι έχουν μια περιουσία στον ουρανό, sepse kanë një pasuri të madhe në qiell, καλύτερα και διαμένουσα. një pasuri të qëndrueshme, pa Εμείς frikë. ξέρουμε αυτό είναι φίλοι. Ne e dimë këtë gjë vëllezër. Ξέρουμε ότι έχουμε περιουσία στον ουρανό. E dimë vëllezër që kemi një pasuri të papritshme në qiell. Σταυρός μας όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, Kryqi ynë vëllezër, si thamë, δεν βρίσκεται στις τράπεζες του κόσμου. pasuri që kemi nuk gjendet në mes kësaj bote, Σταυρός μας αυτός είναι μέσα μας. pasuria jonë është brenda nesh, në shpirtrat Να tash. ξέρουμε ότι είμαστε πλούσιοι, Për këtë arsye dimë që jemi të pasur να πούμε και όλοι μας χάρη στον Κύριο. me këtë pasuri që Zoti na dha. Είμαστε βέβαιοι τον βρήκαν αυτό θα τον απολαύσουμε στην Βασιλεία του. Dhe këtë pasuri do vazhdojmë ta shijojmë në mbretërinë e qiellit. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογία του, Falenderojmë Zotin për bekimin e Tij, για όσα επιτρέπει ο Κύριος στη ζωή μας, për çdo gjë që lejon Zoti në jetën tonë η δοκιμασία που επιτρέπει ο Κύριος, dhe çdo tundim që Zoti lejon në είναι σε jetën εμάς tonë. την ευλογία. Është për ne dhe bekim. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πράγματι Në këtë mënyrë besojmë ότι ο Κύριος μας αγγιάζει και μας καθαρίζει. që Zoti na shëntron dhe na pastron. Και ο λίγο και θέλει να έρθει ο επόμενος, Edhe pak edhe ai që duhet të vi do të δεν vi θέλει βραδύνη, dhe nuk do të vonojë. δίκαιος θα ζήσει ο Χριστός.
I drejti do të jetojë nëpërmjet besimit. Με με πιστή στο θέλημα του Κυρίου. Prandaj vëllezër të qëndrojmë besnik në vullnetin e Ο Zotit. Κύριος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Zoti ecëm shumë shpejt. Χρόνια που είμαστε στο Χριστό πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Vitet që neve kaluam deri tani kaluan shumë shpejt. Por janë të gjitha vite bekimi vëllezër. Χρόνια τα οποία δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε ποτέ. Vite të cilat nuk do t'i harroj askush me ne. Δεν είπαμε σε μια στιγμή ότι ο Κύριος μας εγκατέλειψε. Dhe në asnjë moment nuk mund të themi që Zoti na la. Μας έχει ζωγραφισμένους παλάμους του Κυρίου. Na ka shkruar emrat tanë në pëllemën e dorës. Κάθε μέρα. Dhe na shikon çdo ditë. Ρωτώμεθα πολλές φορές είναι ο Κύριος μαζί μας. Shpeshherë themi është Zoti me ne. Είναι πάντοτε μαζί μας. Gjithmonë është Zoti me ne vëllezër. Μπορούμε να ερευνήσουμε, να εξερευνήσουμε τον τρόπο τον οποίο εργάζεται ο Θεός. Nuk mundemi të kërkojmë të zbulojmë sipas mendjes tonë, është Zoti me ne apo s'është Zoti me ne. Ιώβ έχει ένα ωραίο εδάφιο. Është një varg shumë i mirë Λέει ο Θεός είναι ακατανόητος σε εμάς. që thotë Zoti është i panjohur. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε και να καταλάβουμε πώς ενεργεί ο Κύριος. Nuk mundemi as të kuptojmë, as të mendojmë se në shumë mënyrë vepron Zoti me ne. Να πατήσουμε για τις πίστεως. Neve ecim nëpërmjet besimit vëllezër. Ξέρουμε ότι ο Κύριος ποτέ δεν αφήνει τα παιδιά του. E dim shumë mirë dhe besojmë që Zoti kur nuk i lë Είναι vitet. πάντοτε μαζί μας. Është gjithmonë me ne. Δεν προφώτησε, λέει, Nuk e njohë këtë. άκουσες Nuk dëgjove për Zotin. και ο Θεός Që Zoti δεν διστάζει, nuk fle, ούτε ατονεί. as lodhet. Δίνει ισχύ στους συντονισμένους. E jep forcë të lëshuarit të doptit, Δύναμη στους αδυνάτους. fuqitë të doptit. Ja që bën jetën tonë. Να μην ξεχάσουμε ποτέ, αδελφοί, Ne mos harrojmë kur vëllezër ότι ο Χριστός μας περιμένει që Krishti na pret και μας δώσει το στέφανο της që δόξης. të na japi koronën e lavdisë, Μένουμε στο Λόγο του Θεού. të qëndrojmë te fjalë e Zotit, Ο Λόγος είναι η ζωή μας. sepse fjalë e Zotit është jeta Είναι ο jonë, θησαυρός μας. është pasuria jonë. Ιωάννης στην πρώτη επιστολή λέει, Gjoni te letra e tij, letra e parë, «Γράφω προς εσάς νεανίσχυ, thotë shkruaj tek ju të rinj, ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας se fjala e Perëndisë është brenda jush και νικήσατε το πονηρό». dhe e mundu të ligun. Λόγος του Θεού. Fjala e Perëndisë. Είναι τη δύναμη να κάνετε το πονηρό. Ajo është fuqia e Perëndisë që të mundin të ligun. Είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν γιατί έχουμε τον Χριστό μαζί μας. Jemi shumë të fuqishëm për shkak të asaj që Zoti na dha. Ο Χριστός είναι μαζί μας, κανένα δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Nëse Krishti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Kush do të mund na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus? Προς πείνα, Uria, στεναχώρια, mërzitja, γεωγμός, përmbjekja, μάχια. betejja, Γραμμένο ενεργά σου να δούμε όλη την ημέρα λογίσει μας πρόβατα ασφαλής. siç thotë edhe fjalë e Zotit, jemi jemi numëruar si deljet për territorie, për Αλλά εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν, dhe në të gjitha këto jeni më tepër fitimtar διότι αγαπήσα τους εμάς. nëpërmjet dashurisë që Zoti na dha. Άρα λοιπόν ό,τι και αν γίνεται στη ζωή μας, Për këtë arsye vëllezër, çfarëdo që të ndodhë në jetën το tonë, όνομα του Κυρίου. të beson tek emri i Krishtit. Θάνατος ούτε ζωή, As vdekja, as jeta, ούτε αρχαία ούτε εξουσίας, as fillimi, as pushtetet, ούτε δυνάμεις, as fuqit, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα. as ato që do vinë, as ato që ka shkuar, Εις μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη. asgjë nuk do të mund na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus. Είμαστε δυνατοί αδελφοί. Jemi të fuqishëm vëllezër. Γιατί οφείλει την δύναμη να αφήνει στα σώματα μας, Jo se kjo fuqi është në trupat tanë vëllezër, αλλά οφείλει στο Πνεύμα του Άγιου που μας έδωσε εκεί. por është në frymën e shenjtë që Zoti ka dhënë secili. Το Πνεύμα του Άγιου, αυτό πρέπει να πληρούμε τα πνεύμα του Αγίου. Fryma e shenjtë vëllezër, për këtë arsye duhet që të gjithë të mbushemi me frymën e shenjtë, Ξέρουμε το Θεό δια πνεύμα του Αγίου. të lavdërojmë Perëndinë nëpërmjet frymës së shenjtë. Είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού να πούμε το Λόγο του Θεού. Jemi në kishën e Perëndisë që të dëgjojmë fjalën e Ο Λόγος Perëndisë. αυτός να γίνεται δύναμης μέσα μας Dhe kjo fjalë e Perëndisë të bëhet fuqi në jetën tonë, και το Πνεύμα του Άγιου εργάζεται αυτό το Λόγο με στις καρδιές. sepse fryma e shenjtë bën që të veprojë kjo fjalë në zemrat tona. Δεν τα ξέραμε αυτά. Nuk i dinim këto gjëra, Στα αποκάλυψε εκεί na i zbuloi Zoti για το Πνεύματος του Αγίου. nëpërmjet frymës së shenjtë. Κύριος έφυγε, Zoti iku κόσμον αυτόν nga kjo botë και μας τάκει δεν θα σε αφήσω ορφανούς. dhe tha, unë po ikim, nuk do t'ju lë vetëm. Σύνολε άλλο παράκριτο. Do t'ju dërgoj një tjetër Το ngushëllues, Πνεύμα του Άγιου frymën e shenjtë, που θα κρατεί μέσα σας, e cila do të banoj brenda jush θα σας οδηγεί πάσα την αλήθεια dhe do t'ju drejtojë në të gjithë të και vërtetën θα σας φανάνε τα μέλλοντα. dhe do t'ju tregoj dhe t'ju dëshmoj për të ardhmen. Αλληλούια. Lavdi Zotit. Είμαστε κατοικητήρια του Θεού.
για τον αίμα του αδέρφου. Jemi ndërtesa e Perëndisë nëpërmjet frymës së shenjtë. Να ξέρουμε πως και να νίκουμε. Duhet të dimë se kujt i përkasim, Τι κάνει ο Χριστός στο έργο μας. se çfarë bëri Zoti në jetën tonë. Και θα μας φέρει το πνεύμα του Άγιου στην παρουσία του Θεού. Dhe atë çfarë sjell frymës së shenjtë në praninë e Tij. Δεν πρέπει να τον αντίθετο, περιμένουμε τον Χριστό. Neve nuk presim Antikristin vëllezër, por presim Είναι όμως το μυστήριο της Αγίας και διενεργείται. dhe thot fjalë e Zotit që misteri i pausisë është në veprim. Να ξέρουμε ότι εμείς θα φύγουμε πριν έρθει αυτός. Por Θα φύγουμε εμείς πριν έρθει ο Δήμος. ne do ikim përpara se të vijë Antikrishti. Εισάγουμε κάθε ομφωνία αρχαγγέλου. Do dëgjohet zëri i Perëndisë, zëri i kryeangjullit. Όλον ποιος έρχεται, ξέρετε τις απάντησεις γι' αυτό. Këtu dhe ndëri erdhi, i dini përpara. Θέλουν τον Χριστό να στείλουν πρώτοι. Ata që qëndruan në besim, ata që fletën në Zotin do ringjallën të parët, Εμείς όσοι απομένουμε λόγος του Κυρίου, στην παρουσία του Κυρίου, ndërsa ne të gjithë të gjallët që kemi ngjerur besim deri në atë moment në praninë e Zotit, με αυτόν do shndërrohemi bashkë me ata, τις απάντησεις του Κυρίου στον αέρα. do na rrëbej në krahët e Tij dhe pastaj me re. Θέλουμε να είστε πάντοτε μετά τον Κύριο. Për këtë arsye thot, mbas kësaj do jemi gjithmonë me Zotin. Αλληλούια. Άρα λοιπόν, Lavdi Zotit. είμαστε γέννη σε Χριστό. Jemi fisi zgjedhur. Μην αφήσουμε την παρησία, να μην διχάσουμε την παρησία μας ποτέ. Mos të mbasim guximin, Ό,τι και γίνει. çfarëdo që të ndodhë vëllezër. Όσο και είναι σκληρή μάχη που δίνουμε, Sado e fuqishme të jetë betejë që bëjmë, νικητές θα είμαστε αδερφοί. fitimtar do jemi vëllezër, Ο Χριστός είναι μαζί μας. sepse Krishti është me ne vëllezër. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Dhe nëse Krishti është me ne, Δεν μπορούμε να είναι. askush nuk mund të jetë kundër nesh. Πρέπει με πολύ χαρά, πολύ χαρά. Ikim me shumë gëzim vëllezër, Και ο Κύριος θα είναι ανάμεσά μας. sepse Zoti është mes nesh, Απολαύσαμε ευλογία Θεού. shijuam praninë e Perëndisë. Ευχαριστούμε τότε για όλους εσάς. Falenderoj Zotin për të gjithë juve. Πιστεύω σύντομα θα πάμε να σας δούμε. Shpresoj shumë shpejt do vi që të shoh Θα përsëri. έχουμε ακόμα περισσότερο γιατί είσαστε ακόμα πιο ευλογημένοι. Dhe besoj që do jeni më të bekuar Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, dhe sa më shumë i afrohemi fundit, ανανεώνουν τη δύναμη σας. është për të rijë fuqinë tonë Λέω në Θεός την Zotin tonë. δύναμη μας. Ro Zoti. Να είναι μαζί σας. Prandaj ro Χάρη shpirtin. και δύναμη σας δίνει ο Κύριος. Zoti të jetë me ne dhe fuqinë dhe lavdinë na jep Perëndia. Αλληλούια. Amin. Δόξα. Lavdi Zotit.